جا حل کسا گوشی من کون سرایره مکم کپی ساک زیر بدکن خیر منی رب حل کسا وجهش منی رب اللہ تعالی از وجل ہیں اللہ تعالی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتی کہ منی رب اللہ ہیں سمجھتی کہ اللہ استاران ہم پروردگار ہیں و ماه و روز هم و تمام دنیا جهان درستین دنیا هم و هر چیز که رو زمین و آسمان هستیم درستین چیز الله تابدارم الله منوکم و آیو حکما چه روشن و خاموش بنده و آیو حکما چه ظاهر و گار بنده حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت اللہ تعالی ہدایت رسد پدا آیا اللہ تعالی وتی نبی و وتی دوست یاد کت حضرت ابراہیم و دوست قرار داد پدا آیا حکمی دا که تو وتی قوما نیکی نیمگا نیکی طرف دعوت بده نیکی نیمگا بیاره چه بدی نیمگا آها دور بکن نیکی نیمگا بلوٹانے چه بدی دور بکن چه گناه دور بکن و آها بوش بطانی عبادت مکنم بطانی پرستش مکنم و بطانی عبادت کنک سلین چیزی که بطانی عبادت کنگا چه آها من بکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کنک شروع کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی قوم گوشت ای مردمان شما کی عبادت کنی قوما گوشت ما بطانی عبادت کنی ما بطان چه عبادت کنی و چه بطان لوٹیں و بطانی هم سجده کنی حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشت ای قوم بطانی عبادت کنگا چی دیر بھی مکنی بطانی عبادت کنگا بطان ایچ قدرت نہیں یقین اللہ عبادت بکنی کسی که شما را پیدای کتا دنیا تو کارتگی و شما واسطه ورگ و آب روان دانتے شما را ورگ وارینی و بوتان چه شما را چه نف رسیدن چه نف شما را بوت دانتے بوت حتی تاوتی مکسکن بال داد نکنه بوت شما را چه دانتے وقتی که شما آهان توار کنی آگوڑا چطور شما حبرش کننتے و شما مدتا کننتے کمک کنن شما گا و شما را چه نقصان بچه نه و شما را نف دانتے کم که منی واسان توضیح بده من هم بگوشه که شما واسطه چه کار کننتے من هم بگوشه باره قوما جواب دا که هرچه ما وتی پتو پیروکان چه
ما هرچی دیتا آن کتا ما ها میں پیت پیر کو هرچی کتا ما هما پیما کنی. حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت شما و شما پیتو پیروک درو گمراه بیتگی. ای قوم من چاهم بیزارم چه بودم هرچیه که شما عبادت کنی و پرستش کنی بلکه ما آهانی دشمنم. قوما گوشت تو چه مارا میگونا مذاق کنه مسخره کنه. حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت این مذاق نه، این حقیقت، ما حقیقت گوشم و ما اشی سر گواهی هم دهم که شما رب آیی هستین که آسمان و زمین صاحب مالکین، که آیی قبضه توکا و آیی قدرت توکا. این درستین چیز هستن. کسی که آسمان و زمین اور ما شما را درستم، این دنیا گرچ کدار کوه تمام آیی اڈ کتگم و من و شما تمام یکی الله بنده ایم. هر کسی که زمین و آسمان یاد کتا پدا آسمان و ماه روز و استار یاد کتگا و استاران نوری مان کتا آئی نیمگا متوجه ببی که آئی منی رب ہے، منی و شما خدا هستین، شما خدا ہیں. الحمدلله که ما مشرک نه ہوں. شما شرک کرنگے گوان لایا. اے قوم شما الله درباره چه منا جست کنی، منا چه جست کنی من شما را بشم راهنمایی کنم. ای قوم شما لوٹے منا گمراه بکنه. همه پیما منی رب منا سیدائیں راستین راه روگا پیش بداری. ای قوم شما ای درو شری سر بفهمی و بزانی که ما شما خدایان معبودان چی بیزارم. من چه شما خدایان چی نترسم. شما چه منی سچه معبود الله حقیقی پادشاه قادر مطلق که هستین چه آیا بترسی و آئی و شما درستین دروگین چیزان سنگان که شما خدا اڈو کتگان آن سجده کنه سنگان که هیچ کار کتنه هیچ چیزشن دستا نبی شما وقتی دسته اڈو کتگه نا ای بود شما وقت تراشتگان اشان شما ترسی چه سنگان اوڑا شر رہیں.
شما که چه سنگان ترسه شما اوڑا ہنچین چیزا کہ اللہ شریک شما کتگم کہ آئی حقیقت بائے گئے شما را شما کرد چه دلیل هستن؟ هیچ دلیل شما را حق که شما بوت حقیقت هم حقیقی خدا هم ای قوم گوش بداری و وتی گوشام پچ کنی من دوین جهانان دوکا دوین دنیان دوکا دوین دنیانی اڈکنوک آئیے عبادت کنو ہر کسی که منا پیدا کتا ای دنیا تو کارتگی و منا ہدایت کنگے راہنمائی کنگے ما آئیے سجدہ کنو آئیے قبول کنو ہر کسی که منا وارینی و نوشینی هم خوراک دا هم آب و ما وقتی بیمار بیوں تا گوڑا منا ہمائی شفا دانتے ماں آئی دیما سراوتی کا جوکھنو سجدہی کنو کہ منی رب ہیں وہ آئی زندہ کنو کو کشوکیں ماں آئی عبادت کنو کہ منا چاہیا امید ہستے کہ قیامت روچا منی تمام گناہاں معاف کنتے بخشش کن یہ بہت چکارا کھوانتے نہ یہ کسی اڈ کنانتے پیدائی کنا ورنہ کسی ہدایت داد کنا نہ اے بہت مردمہ ورگ وارینا ورنہ مردمہ آپ وارینا ورنہ مردمہ نف دینتے ورنہ نقصان نہ اشان قدرت ہستے اگر کسی بیمار بھی گوڑا یہ شمارا سلامت کنا بیماری شما برطرف کنا شمارا شفا دیانتے ہیں ہمیں بہت اگر کسی بیمیری گوڑا یہ بہت شمارا زندہ ہم کنانتے افسوس حبری شما اکلانی سرا و شما دروگیں خدایان سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا اے منی پروردگار منا حکمت عطا بکن حکمتوں بدے حکمتوں عطا بکن و منا وتی نیکیم بندیان تو کا شامل بکن و منی شریاں نیکیاں آوکیں نسلانی زبان سرا جاری بکن و منا جنت لازوالیں نعمتانی وارث بکن و منیا گمراه و گناهکار و منی گمراہیں و گناهکاریں پتا ببخش اے منی رب
منا محشر روچا ذلت و رسوایی چی منا ببچین و ای منی پروردگار منا هنچین وقتی چه روسیایی ها منا پناه بده ببچین. یا روچی نن دولت کار کهتے و نہ اولاد اور روچ के हमा रोच हंसते दुरुस्तनी मज़े तोका बीतते के हर कसी सच्चाई दिली गुण बा ईमानी मर्द में और रोचा गेंदी यानी क़यामत रोचा ना क़यामत रोचा हिसाब किताब रोचा औलाद ना उदा औलाद कारा के ना पैत ना मौत ना बरात ग्वार हर का वती है ना उजना क्यों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पादशाह दरबार तोका वजह और शहर तोका उशी एक पादशाही बीता। ये पादशाह बाज मगरूर और सखी मजने जालमी बीता। गुड़ा मर्दमा इशिया मर्दम दरो हुक्म दातना गश्ते गंती कि मना सजदा बकने व मना सजदा बकने व मना ची वती मुरादां बुलूटी हर मुश्किल मुराद शुमारा चमने बुलूटी। मर्दमा पादशाह देमा उशी सर वती जोकें था खमे को था छोटे को था वजह सर खमे को था हम छोटे को था सजदा को था या आइए वती माबूद खुदा समझता वो आई देमा सजदा को था वच आइया वती मुराद तलब को था हंची उशी कोर आखल बीतगा कोरे आखल शानी बीता के है जागा के जाय या बोते सोचदा को तगा या हमाई पादशाह बोते अट को आई बोते पादशाह जंदे सना हर जगह पादशाह बीता पादशाह सोचदा को हर जगह पादशाह नहीं बीता पादशाह हमा मुजस्समा बोते अट को हमारी पूजा को हमारी सोचदा को वक्त के पादशाह हो वक्त के मर्दमा उसी पादशाह वती खुदा अडको तो हर कसा लाती उसी रोच परस्तश को लाती मर्दमा उदा हंसता के रोचे परस्तश को वल लाती आकलान ची उशी अल्लाह बेबच्चीनी पादशाह तरफदार बिता पादशाह मसला परस्तश को था ये खबर वशी वजह कम जब पादशाह तक ये खबर रसद कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बगैर कसा न मननी वो आइए इबादत तबकत करते हमें पैमा आइए देमा उत्सरा जोकेनी चाहिए उस मुरादान लूटी व आइए वती खुदा मन्नूक हैं पादशाह वक्त के यह हबाई यशकोत आस पैमा उशियन चो गर्म बीता तुरंत बीत नारात बीत
پرچیا وقتی که من در زندگی و سلامتم تو دیگه خدای پرستش کنه، دیگه خدای تو قبول کنه. منا تو ویل کتا دومی خدای تو منه. دومی خدای منه که چه معنی هسته؟ شی باز غصه تو که باز ناراحت بید و حکمی دا که ابراهیم توار کنه بیارتی. هست ابراهیم آرد و چایا وقتی که ات شی ابراهیم که ات کم که هن چایا نتورسد نه آی دیما و سری جوک کند و نتورسیتی. پرچیا که آی تانا و تی اللہ چه تورسی، اللہ چه فقط تورسی چا هیچ کسا دیگه نتورسی حضرت ابراهیم و چه هیچ کسا نتورسی. پادشاه گوشت ابراهیم تی رب کہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گو منی رب اللہ ہیں. پدا جس کو پادشاہ تو کئی عبادتہ کنے کئی پرستشہ کنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا پادشاہ جس کو تی معبود کہیں. تو وتی معبودا وتی خدایا یا منی خدای تو منو که پادشاہ گوشت تو اللہ کیا گوشے اللہ کہیں توبہ نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ آئیں کہ ہماری خوشوں کو زندہ کنو کے و دنیا ترینوں کے پادشاہ ہوا جواب دا منان طاقت ہستیں کشوک ماں کشوں سوچے گے منان قدرت ہے کشے گے سوچے گے پادشاہ ہوا ماں زندہ کنو. پادشاہ جواب دا و مردمہ ہم جنون کشوں ہاں اعدام ہیں کنو. یہ گوشتی یہاں بری کو دو مجرمی لوٹائیں تھا. یک کیا حکمی دا یک کیا بکشے دومی گا آزاد کنی. پدا گوشتی اے ابراہیم ہنی تو منی قدرت تماشا کت قدرت منی دید تو دید ما یکی زندگ ویلوں کو دومی گوں کشت موت ہوندا کشتوں. آیا ہنی ہم ترا شک ہستیں؟ پدا چارتی وشی اے پادشاہ سکیں بے وقوفی سکیں بے وقوفی سکیں زنڈیں مغز والے. گوڑا آئیا تعجبی کو حضرت ابراہیم تعجب اچھے خبر ہستیں. ہر شرک کنوک شرک منوک بے وقوف ہے. اگر بے وقوف بے عقل میں بیتے ہیں اللہ ہی ویل کو تگا تو
डोकानी सजदे कुतगा सेंगानी सेंग तराशतगा सजदे कुतगता ये बेवकूफ उषा अकल ने हच्चे के कोत नकना आहानी देमा दास्तावती बंदा ये हम कहते हैं चा अकलमंदा नहीं एक सेंगा सोजदा कना तो खोजा मजने कार कोत ये तो हर यके कोत का के मुजरमा यके ऐदाम कोत कत्ल कोत दोमी का आजाद को ये वार किस दस्ता भी बेगुना तो वायल को कुजा कमाल तुमने पेश दावती हजरत इब्राहिम ख्याल को कि बादशाह सके जानते समझ वाला है बलाना सोच फोके वह हमें पैमा एक कौम हम चतुर्सा और हमें समझा के एक खुशो के जिंदा कनो के तो आइया हरियाणा के वास्ता दोमी तदबीर दार को फिलूरती हज़रत इब्राहिम हार बदाना मुकाबला है तो का कि मनी जोर गिरचने थे अल्लाह जोर गिरचने गोश्ती है पादशाह अल्लाह ताला रोचा चम मशरका दरिका व मगरबा गिरी चीर दिया अगर तो सखे मदनी बहादुर बैगे कोशिश करेंगे कि तो खुशो को जिंदा कनो के सोचो के कि तरह कुदरत हासिल हंसनी हर चीज के कुदरत तरह माम बजान है कि तो इशिया च मगरबा रोचा च मगरबा दर का बादशाह ये हबार इसको लाजवाब भी जवाब नहीं था वैशी जवाब हेच नहीं सा बादशाह कर रहा हंचो बहुत पैमा भी तो बहरान भी तो वजह उसी शर्मिंदा भी तो जवाब नहीं था जवाब बिना बादशाह आज इब्राहिम का पे तो चौके गुफ्तगू दरमान हबर वजह के मजम भी विशेष दिक्कत है एक शेर खंदी टीम साथ छोर है मौजूद सलामत बातें अल्लाह मेरे सारे हम लूटी सलामत बातें बाप बेटे की गुफ्तगू सफा सियाक दोमी किताब सलामत बातें अल्लाह मेरे अल्लाह